Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV, iti ramot ti ili, agsubli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken Apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya, amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Umaykan pari James, inta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan ka dagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agaway rin pari Alan. Isa masapol na malpas ko na gito tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim, ano idardaras mo amin na trabaho? Nasken ngamin na makasapol ak iti pagmatrikula na giti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y ngamin na giti babayadan mi. Hunay mata. Kalat manan ngagsakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat matan pare. Anyati ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan apan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor, tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yaling-aling dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti Apo. Kasano nagtultuloy ako mapsot ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakunakon, agtalag ta iti Apo. Ipadas ta lang iti imbalakat ni Doktor nga ramidag. Sapay ko mga rod. Kasan ako marit ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumot laang. Tapno makapagtrabaho ka matlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot mat na kumapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dahi tayo ti panakapwerpwer sa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ti doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Kan andarag iti vitamina nga inisita na. Nga iso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agtultuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wala na. Kat agyamanak ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandani di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman ah. Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patibkaram ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribu ka nak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakun-akon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka di ti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itinanumanak ko. Awan samot tam dito Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahi dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman o. At dali tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito Impagarup ko lakit din na danabati ang notebook dito Iso day tatang. Basahan nyo ngamin tinakasurat ah. Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubuatan. Ang mga numala daw kay iti papanamo iti eskwelaan. Wan tatang,
Saan kumamot akas ti panagsasawam kini tatang ananang? Nakakaasilang haruden. Kasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko, mapangkan. Okay lang kanyak na jay. Di mo pagparikutan na abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan ditaw eh. Sana balay, kabalan mi mag. Amangan no nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwirsa ka ah. Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalidliday ka manin. Abay aya. lima mi isang tipan na kilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo. Mariknak analami isang tipan na kilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo pala panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot lang ti asawam. Gaputawa ng trabaho. Kat da ito ilangan water refilling station ti pamaster kanyaw. Saan ang akas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Maure awanin trabaho nila kay mo. Pagkunaamot iti dayta. Wala, gaputa at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapod na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayaton ti agrigat pa eh. Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idin to taadamot lat pa negosyo yo. Nga ure awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iti lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikagdeng ako. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to nga agrigat dagiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intun siguradon nga damastrakak. Awan tumutan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka oh. Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Naperdi nga mintay may sa amasyain. Iso baset tinadeliveran may. Hanggang sa nabalay. Natarimaan matkit dain. Balasang ka oh. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isuman nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't ti maramidak. Gaputa desisyonan na mutlat tandag itabanag. Pasensyakan bakit? Masapol nga min a desisyonag adagos itay. Tapno saan na maladaw unay lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Giseled. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan kadagiti anak ta. Kayat kunti aginana. Nabanugak anak kilabada anagmalmalam. Agyaman ak parehalan. May kadagos itay inawagan ka. Kasano, nagtanagak iti ibagam nga daka dito bar. Anya ti aramidem dito eh. Idin to tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidak pare. Kas na diyakon mapagsusurot na itar aramidak. Dapat ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawen. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Aginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening. Yunis ang ako. Nabarbartag kamatan, tatang.
Apay ngay anak bartak ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Urekas ka sa no, malipatak ti parikot ko. Saan na rin ba nga nagbartak ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairwamak mo tal. Pasensyakan, yun is anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. O sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Nay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Baraw. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Nag-inom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatla nga agawitin. Anya, ang apay, adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jak masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo tan. Sa dino ngamin ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawidan. Saan arumbang agpakpakarabi ije irwar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ije kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi nga agkapsat. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirikan nyo. Malangarod, agawid akpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata simbangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang harudon mararamidan na. Agbartag pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuad damot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintaganday tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Mauuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay ngamin. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, mauuma ako iti kasto a sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadagiti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Isu asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang, mangan kayo. Kan, inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan, makaginawa tirik nayo. Agyaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigata na kami ni ti kastoy a sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkita.
Jakon maawat ti kastoy ang nagbanagak. Panagriknak at agmay-may sa akon. Adula amin dagita nga ibagbagam. Makauma ti kastoy abiyag. Marigatan ako na yan. Saan nga umdas ti maalala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad. Mayat ka man, wano saan. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramut ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Pangasim ko ma, Melody, bakit? Di na kami ko papanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna dagiti agad-adal nga anak ta. Asino pa ti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga di kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan nanang. Lumabalbalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko. Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Makala. Tapno sana na dumakkel pa dito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wen pare alan. Pinalubusak latan nga uray agtukyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala, palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wen pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duang anak me. Wen pare. Umay kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito yung parke inton maminsan. Agyaman ak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangin mo kanyak nga oreno kastoyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin, di kala kuman pumampanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nangrona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapot a dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mo't day dyan agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaan kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit dayta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken kwa na. Umadayo tapno makaurnong iti pagadal yo.
Oh, JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ni nanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay. Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga, Rod, friend. Agan-anad ka iti papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga, Rod, inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganak? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dinuman apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay agkapsat. Saan kayo kadipay amangan? Mangan kami maten tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipud nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo, tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamad tan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumot tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak mo't latta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko a kwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumot la ida. O sige nga, Roda. Kastapay. Bye! Sige nga, Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot ten tinasumok na iji syudad. Saan samot ten apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak iti a trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan, isong adaak dito'y. Katbay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay ti may sa amang mangan ijay kantin? Ti kadi may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat amaaramid na ti kasjay. Di mo pala bagbaga day to abanag kinitatang ha. Tamangan no ad dangagliday. Sige manong, kan may saan tapay matla sigurado? Nupod nuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Husto ka din ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong.
Mangrugin ti sumaron a subject ta. Ag kita tantulangan iton malam. Ag kuyog tanto nga agawid ha. Wen, manong. Oh, adto yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyamanak Mang Paulo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti danag ti asawak? Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit-mikan kwa na? Hangam, kurangan na lata. Mang Paulo, Dispinsaram ko maa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontinto ti asawam, iti mapaspastrag ti negosyo yaw. bayan nyo latan. Sana bale, adan panggadan na ijay, kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit, kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paulo. Idaw-dawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita na ng awanan serserbig. Di ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin unay ti kastya ng panakak. Panagrit na ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola. Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat dyan. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadindin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken. Nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat aday gam na basit abag. Nagturong ijay balay daan tinemya. Ano ya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no umay tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak nanang. Ay, alagayam ti sidaen nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak kunam ngum nagliday mo tarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wan nanang.
Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta ama iliw karag iti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rod takas na nga agpaiso na. Kas nakon, di kag panunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin, aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Sika ka din dayta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman nak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ang ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mutlaangan asang putan ti pamilyam. Kinapod no na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti tunggal sa Okentawa, mariknam tirago, panakailiw, ken bendisyon ni Apo Dios. Ditoy, saan ka amasibeg, ada manggeg ken mangyaliw ken ka, iti ayat ken pamati. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anya manday ta aparikot mo. Nemya. Jaking gagara. Ni, agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada ki syudad. Nariknak ti talina iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit latta na kasta. Ibagam no anya tinapasamak. Diyak ka muno kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Jaking gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasa kun kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalakana dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemya. Ada ka di okasyon? Awan, Alan. Ada ngamin napatig nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta ana mo? Amangan mat no chismis lang dayta. Diyak kaya ti may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana? Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko na. Diyak maawatan. Ada ka di parikot? Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta da kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Amom ti mapaspasamak itakin ko na. Ha?
Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan kwa na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itid ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kay matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anya ti kaya ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya. Kasano ko pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawan. Isungarod ako nakapaliiwam. Palutputam kit di. Nupudno ti atap ko wano saan. Anya ka diti ko nang maibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa balin titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapod no. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya, Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. kaya't kung ibagam kanyak ti kinapod no. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadag sanak. Ngam saan asika ti ama ti inawag. Anya. Saan akon nga interesado no anyaman ti naidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat. Iso asumurot akon iti ama ti sikug ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kunto apudpud nga anak ko dahil inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikug ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din na napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagpanagan ti amin. Ngampatsyan nyo man no saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to iti pagpanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito'y tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Agtinulong kayo nga agkabsat. Agpinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang anak yaw. Anya launay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamutan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana, no talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na. Ikarigatak. Tulungan na kumamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo.
Kanayon ko maakid dawem ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pare James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang, parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Itaang ka sa pulak ti panangandi ngay na kanyak. Ngam, apay ang pinanawan na ka. Nagsakit, parialan. Nasakit. Anya ngay nga ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak, pare. Nagsakit ti kastiyan ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabalan ng sranguan. Kasapulan nga awatin ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker. Para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Anya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung impalakam ti gayem mo ka na kami. No pa'y saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapo iti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko. Ngam pinili na ti sumurutan iti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bikat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya. Adto ti kapem, tatang. Inyagan kayon dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Agyaman ak yun isan ako. Apaya kaslan naliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di ang marakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatag ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatag iti anak na. Kidawak ka na kayo nagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Masapay lang kumata makaamiris tumutlang ni nanang nyo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta ka panunutam, anak ko. Bayam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba alag? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papaniti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isumtulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang.
Nasakit lang amin para kanyak. Naglakakan ko na ti pa nang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimod kan kanang itipudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak, agtitinulong tayo latan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kasto tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan tatang, ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito'y sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsap ulen. Apay ka din, anak. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritom a merienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si ti inaramid kan ka ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatak. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabakim. Kastamot tinigosyom a pangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat nga min maliklikan tag panunot nanang. Maladingitan ako na iti kasto nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Addan tulat tamot na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo pa ng patpatibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Ada aklaan dito'y amang ipatpatagkan ka. Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak, apang ipanakan ka? Lemia, sa dino ka diti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasad ko, gapu iti bagbagam apapanan. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, dayto iti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Wen, James, maipasiguradok daytakan ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ro, tenak agpelas. Urayan na ko niti salas. Tsak na yung pagarop ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nakadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaan dito eh. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anyang iti planong ita. Agawidak pa'y. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Ken kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adda na yung tibus-busan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmaymay sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmaymay sa ijay syudad no bilang.
Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso ka dagiti kasapulak. Ala, aganan at kangarod ijaya nako. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, agyaman na karagiti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon. Makumikom kayo mat ngamin ag-review kadagiti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman na giti merienda anak ko. Amom, masapul lat ang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saan na masapul ng agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun anak ko. Ni kagdanag. Di yung kadi mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarongkar da diti balay. Akadwa na nagiti kakamsatyo. Mapan kaming tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itaka ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay dito balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak ka na kayong agkapsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Lalpasan ti panang masahik ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapo iti panang masahim kanyak. Awanan yaman na, pare. Basit lang na ita, may kumpara iti ado at tulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakit ito espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone baw. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayong ba't gayam ita si Dagnanang. Kitaan nak mo't gayam. Naimbagman tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kaguranak ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang? Karbangan yu dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti balay ni Rowena tapno mamamuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serrep na ka dagiti trabaho na. Agyaman nak, James. Mabitlang, inakayaban lagi tubing. Kasla, kaano lang idipinanawan kayo.
Kat sapay ko ma, tama pa kawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagakan ka. Naawat kong tikas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito sa alas. Tayo ibaga ka da JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak na diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At ti merienda, nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. Wen ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa italang anak kasarungkarak ka na kayo. Narigat nga minti anda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo nakamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandak. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga kada kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatag da kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kan kuana. Angam ket de, nagkita umot lang iti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Urekas di tinaramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da ken kuana, nanang. Inadalat ta, nga uray anyapay tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan ba't siguro ti makunan ni Melody? Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kankwana. Nga oray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapo iti kado, dagiti trabaho. Katuan na, pare Alan. Nasaya at matanda ka. Tapno, anda customer ko. Ay katuan na, awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, anak din. Sumreg kan ita massage room, tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami itinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka dito lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mang sarungkar kanya. Kunak no itilatan cellphone ti pakang kangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungad da kita. Ket no mabalin, si kamat ni awisek nga umay iji Ilocos.
Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kaya't da kang kami na makita dagiti gagayem ken kakabagyak. Ken maysa, kaya't kaayam-am mo kadagiti anak ko. Ngam, kaya't dak kadimot lang aparakan ka. Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, umay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James. Agnervyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga, ay magdananang. Kasta mo dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Ay, at dapat kakuyog mo ang nagawid, anak ko. Isu ka din dayta ni Rowena. Uwan nanang, iso. Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namimpinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka di anak ko. Naragsa ka amakaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala, mabitla nga. Mangisagana ak iti pagsasangwan tayo. Na, yun isa pa ho. Kada kamot gaya mo dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang ka ni nanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mata na kasta ti bagbagam apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti panakikadua ken panagyaman. Apa, Eunice, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinang isukatan ni tatang ka ni nanang? Apay, masigurado na nga ta. Adi nanto pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asang nga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kabsat ko. Iso akas day ti kunana. Baybayan nyo pa'y lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kabsat ko iti relasyon nyo kinitatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Isu akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Ta ang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit dinaya. Mala, umay ka. Dwa ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman tilutok. Sapay la ko mata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Eunice, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem no naimas. Sakman lang ang ti agtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisinyading ko? Sika talaga, Manong JR. Ala. Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti lutok a simple.
Salagamot pare James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena tinapudno. Ikasar kong tumot laeng, ngam agor nung kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg, kat agking kinawatan, kan agpimpin nateg kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol, maamuan na pare. Sana bale. Naragsak mo ni Sidong ni Bernard. Di mat nadakamat mo idi kanyak, asan na saya ti relasyon da. Gaputa dangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare. Addan sa bali nga ay ayate. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng, nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Akit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat latamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti dayta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agor nung kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti bagam kanyak. Naklaatak iti datang ang bagam anemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindublian kanyak. Wen gaputa addan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pom nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subli tinapalabas. Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak nemya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Si ka ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di. Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak lata ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo kumapanunutan lang iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadag iti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang nga agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinangtad lawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka ti parikot pare. Apay ngagbarbartak ka manen. Naduo na yung tinainom mo. Tagurak ni Melody, pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanang iti anak ko. Nga oray nagpakpakasyak. Saan na nang ikaskaso? Ita, kayat na tiyang supli. Anya? Tay talagayam. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasan arumbang agbartak ka. Awanan, pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kaputa kinasarita ni Melody. Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kaya't ko nga ikasar.
Kam kasanupay ang mapasamak na ita. Di mo kumakunaan ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipagka. namuak ngamin ang nakiwin naswas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak day ta ibagbagam. Kan maysa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin naswas kan kenkwana. Malipatan naktumat laang ni James. Diyak lang amin kayat. Asyak tagbalin atubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Iso adaras nakalipat ti gayem ko. diyak mo Alan. Ngam aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam rombang nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramida. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin naswas kini James. Kaya't ko lang ang amabukal man ti pamilya mi nemya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mon ti makisinubyan kini James. Saan pay? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James da babae. Adayumat lang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada. Itatanapig sa kapay. Pangasim ko mamot anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik-nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka day. Husto kayo nanang. Nabalak hindi ang gundaway. Gaputada ni Rowena anangan anding ay kanyak. Malaksit ka na kayo. Ngam awanan. Ang kiwin naswasan kanyak gapukan ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputada na iti anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulib na. Ngam gapoy ti dahi nginaramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patsyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Isungawan mo't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita dak kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat ngamin ti ko nati inayo. Iso dati rumbang agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Ket kas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko. Adon dagiti napaspasamak. Kan may isa, ammo mi asikaitan ti ay ayatan ni tatang. Anya, Imay kami kini Eunice, nga oray makumikom kami iti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasamak kini tatang. anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat, sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang.
Ngam nakiwin naswasakon kan kuana. Awaning turumbang apagsaritaan mi pay. Ngam amok. Ay ayatan nyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo ang naimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakakupan. Dumngag ka iti baga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod na pudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo iti ayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko diti balay? Agyan kami ditoy. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, no agrigat ka, laglagi ipem. Ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon apay ikasarkan ka. Lading itak, Melody. Ngem panakunak, naladawan dayta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlat pandito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali ang lalaki dito'y balayo. Bayam laang balasang ko. Ni James nagdesisyon, iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simbre kanda Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samot dan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no anyaman ti mapaspasamak. Sige nga rod, nana diling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada atata. Ay, hanggang naladawan ti amin. Sahanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputan na ibaw ingan ka ni Rowena terik nana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ani James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James. Ay katuon na malaw may kabarok. Tapno makitam, ti dakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsadon, sipod na andan iti trabaho dagiti agkapsaat. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rijay, tata. Nanang, anya ka din ti aramiden nyo. Apay nga inyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabailan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice. JR, siyak ti rumba nga ikasar ni tatang yo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang. Italang amin anak miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka di no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kayat mimat ang mapasamak kumadayta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Adan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga adan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod,
Sa baliitan tay ayatan na. Naladawan ti panakaamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga kastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pa basulan unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosam laangan ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numayad ayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagik? Gaputa siyakmat lang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin nga asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay ayaten ka unay, Rowena. Ay ayaten ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yun, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sabali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Ada komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay la kuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam iti laksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti day ta nga imbagam. Wan, Rowena, kat panagnikak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan, James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyamanak, gaputa pinakawandak. Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Wan ngagpaiso yunis, JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang celebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wen mat tatang, Auntie Rowena, ipatpatag mi mat ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Isu ano adda masapol yo. Di kay ko mabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di mo't laang ti parikot yo. Nasayat kami lata, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbarit ti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Da kami ket di ti rumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirit na yo?
Maululaw kayo kanipa lang? Bayatan tirik na kanakaw. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang tay pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsa ka kaon. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo kayo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsaw iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anak natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pay. Sika ka di da ita, melody balasang ko. Wen nanang, siyak da ito'y. Apay, saan da kun ama ilasin? Dispensarum ko mabalasang ko. Diyak ngamin una yun makaipasir. Kasta ka di nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumrekak. Awan nga rood. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko ngamin anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Kan, alaak mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka, gaputan na ragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita, Melody. Papasya-pasyar ka langan dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala ngamin imay ko ginatang dito'y isunga daa. Nairanamot a nakita ka. Di ka man. Kanoin libre nakpay ngarod iti merienda. Basit lang dayta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputan na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsakak. Gaputan na saya at itantipan na kailangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruena. Ay na nagsaya atin adamag dayta, Melody. Kasta napimpintas metlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-im penem asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumatan ti kayat ko agatangan dito'y mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Waray da kami tatang. Kailiw may matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda na patag nga ibagami. Anya da ita? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kayat mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami Okay lang kadi-kada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo, tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko. Makapasurun mo't ni Bernard. Kung ano nga ipasyar na dagiti anak mo itakasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Hello? Anya? Apay nga dada dita. Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, nanang! Adda kayo amin ditoy? Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na, kasla, Jack, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jack nilamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto daytan. Intay kat mga nan.
Taamangan no agbaaw dagiti ay sagana nga adu amakmakan. Pangasim ko ma, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagiti anak ta. Kasano kami langan no madayo ka. Nangruna dagiti agad-adal nga anak ta. Asino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti Kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan ka dagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrak ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan mo't nga iti kasta, bakit? Huston! Oray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan day ta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat ngamin, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan nanang. Numabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang ka dagiti anak mi, no apay nga aramidot ti Kastoy. Sana pali. Asidagdamot ka da kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa dito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho di syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wan pare alan. Pinalubusak latan nga uray agtukyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanedjay. Tiyan mo kat napigsa mo ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di? Wala. Palubusam latang aruden pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wan pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi adwa. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duwang anak mi. Wen pare. Umay kang aruden. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Nagyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastuyin ti kasasad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang, numabalin, di ka lakuman pumampanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nang rona kat kastanti ka sa saad ni tatang. Pangaasim ko mamat Ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti Kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastrakan ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mo't day dyan agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para mutlaang kada kayo no apay nga aramidak ti Kastoy. Isa ang maawatan dak kuma. Palubusan dak kuman. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarik day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatig kayo ken ko na. Umadayo tapno makaurnong iti pagadalyo. JR, di mo't kayat mo tinersing a kurso?
Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matungpal lang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ni nanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayo nga agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay. Saan mo't ket di, Nemya? Ngam nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga, Rod, friend. Agan-anad ka iji papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga, Roda. Inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganak? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakay sadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay nga agkapsat. Saan kayo ka di pa'y amangan? Mangan kami maten tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon kayat na. Bayan nyo, tatang. Padasak tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din. Mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko. Ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak mo't lata. Ngam saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak ngamin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko akwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awagak tumot la ida. O sige nga, Roda. Kastapay. Bye. Sige nga, Rod. Kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samutin tinasumok na iji syudad. Saan samutin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensyakan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwar tayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay? Kaya't katulungan isong adaak ditoy. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan-anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid ka diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti ka di may papan kininanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatag na tayo ni nanang. Nangruna ni tatang. Imposible mat amaaramid na ti kasjay. Di mo pala bagbaga day ito yabanag kinitatang ha. Tamangan no ad-ad dangagliday.
Sige, Manong. Kan Maysa, saan ta pa'y matla sigurado? Nupod nuwan no saan ti may papan iti dayta abanag. Husto ka din ko. Ang mga chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod, Ala, sumraktan, Manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid Wan, Manong. Adto yung ti koleksyon itang aldaw, James. Idulin mo, tapno aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyamanak Mang Paulo. Dakkel ti kinita ti water refilling itang aldaw Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan? Tapay akas talauna ti danag ti asawak? Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kenkwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paulo. Dispinsaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makuntinto ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale. Adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit. Kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod, Mang Paulo. Idawdawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar, anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang, Jackson, maklon ti kasti agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit, anak ko. Talaga adya akong makakita na ng awanan serserbig. Di ka kumagsaw iti kasta, anak ko. Adda kami dito'y pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatagda ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin una iti kastyan ang panakak. Panagritnak, ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mangibagbaga, nga adda kanun sabali akadenden na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni Nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni Nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupudno ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Wen, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupudno matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni Nanang. Kat adday gam na basit abag. Nagturong ije balay daan tinimya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw ka na tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan ti inayo.
Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak nanang. Ay, anyagayam ti sidaen nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak kunam ngam nagliday matarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta ama iliw karag iti duwangan anak mi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaeng ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rod takas na nga agpaiso na